reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha. Mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanone rero reka tubane namwe kuri uyu mugoroba wa tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ni mu gihugu cy'u Burundi turi buze kugenda twibanda, nyamuneka tubabwira uburyo bihagaze. Byamaze kumenyekana, amakuru yamaze kujya ahagaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atazigera ahabwa umwanya mu ishyaka CNDD-FDD ngo yongere kwiyamamaza nka perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Byagenze bite kugira ngo Perezida Neva akurweho mu by'ukuri icyo cyizere yari afitiwe n'abadede? Ese impamvu yabyo ni iyihe? Utega amatwi utangirana n'ikiganiro ugisoze uraza kugenda umenya ibyo ari byo. Amakuru yandi kandi dukomeje kugenda twakira nuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo, muramuzi neza, uyu nguyu ni umugaba, mu by'ukuri uyu nguyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, tayari yamaze kwemera yuko agomba kuzatanga kandidatire ye, ndetse abadede bakaba bamwemerera kuba ari we wakiyamamaza nka perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri benshi muri iyi minsi barimo baragenda banenga kubera ibikorwa arimo aragenda akora. Ese biragenda bite ko yamaze kugenda yamburwa icyizere na CNDD-FDD? Benshi baravuga bati kuba ingabo z'u Burundi zikomeje gucika igisirikare nk'uko twabibagejejeho mu makuru ya kare. Ingabo z'u Burundi rero zirimo ziragenda zicika igisirikare mu buryo budasanzwe, nyuma yuko amakuru menshi agiye ahagaragara agaragaza yuko abo basirikare b'u Burundi barimo baragenda bahunga igisirikare kubera yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we arashaka kubohereza ku rugamba, nyamara urugamba ruri mu burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri ntawe bitagaragarira amaso yuko ingabo z'u Burundi mu by'ukuri zatsinzwe bikomeye cyane. N'ikimenyimenyi u Burundi bwavugaga yuko M23 ngo itazigera igera mu mujyi wa Uvira, ariko mu minsi yashize ngira ngo M23 nta kindi kintu yakoze, yagombaga kwereka igihugu cy'u Burundi ibimenyetso simusiga yuko ni Bujumbura bahagera mu gihe baba bafashe icyemezo. Ibi rero nibyo biri gutuma ingabo z'u Burundi nyinshi mu mitwe itandukanye barimo baragenda bahunga igisirikare. Ikindi kandi uwo bita Prime Niyongabo we arimo aragenda abwira Perezida Evariste Ndayishimiye yuko agomba gukura ingabo ze ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nyamuneka uwo bita Perezida Evariste Ndayishimiye we ntago ashaka kubikozwa, nta nubwo abyumva habe na gatoya. Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atsindwa iyi ntambara, ndetse raporo zitandukanye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga birimo nk'inkuru twaje kugenda dusoma yanditswe n'igitangazamakuru cya Africa Intelligence igaragaza uburyo igisirikare cy'u Burundi cyatsinzwe mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse iyi nkuru igaragaza uburyo abazarendo bapfuye ku bwinshi. Iyi nkuru itangira ivuga yuko abasirikare bagera ku bihumbi 10 bose baba bamaze kugwa muri urugamba guhera mu mwaka wa 2021 ubwo iyi ntambara yatangiraga iri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bikavuga yuko FARDC yaba yarapfushije abasirikare benshi. Si FARDC gusa, nanone ingabo z'u Burundi zapfushije abasirikare benshi ndetse na wazarendo muri iyi ntambara. Ubu rero biravuga yuko ingabo z'u Burundi arizo zitahiwe, ndetse umunsi ku munsi bari kuraswaho cyane bikomeye n'inyeshyamba za M23. Ni nabyo bivuga yuko rero byatumye izi ngabo z'u Burundi zirimo ziragenda zicika igisirikare. Ese Perezida Neva arabigenza ate ko no mu gisirikare ibintu byakomeje kugenda bizamba? Nanone kandi turababwira uburyo ifungwa ry'imipaka, harimo umupaka wa Kavimvira, harimo umupaka mu by'ukuri uhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, ubwo ni ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ifungwa ry'iyi mipaka byaje kugenda bigira ingaruka mu by'ukuri kuri aba baturage b'abarundi by'umwihariko, aho bivugwa yuko ibiciro byazamutse ndetse no ku masoko ibintu byamaze kugenda bihenda. Si ibyo kandi mu minsi ishize igihugu cy'u Burundi cyahuye n'isanganya rikomeye cyane ryo kubura kw'igitoro. Si igitoro gusa, no kuzamuka kw'ibiciro birimo ibicuruzwa nk'isukari ndetse n'ibindi bicuruzwa bikenewe cyane. Ibi rero akaba ari byinshi mu mpamvu nyinshi zituma mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agenda asa naho ibintu bitamworohera. Agakubitiraho opposition rero bikomeza kugenda bigaragaza uwo bita Denise Bucumunkuru nziza
uyu ni umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza niwe ukomeje kugenda mu by'ukuri arikoroza. N'ubu ngubu biri kuvugwa yuko rwambikanye cyangwa se ubu ari mbirimbiri hagati ya Perezida Neva ndetse n'uyu mudamu w'umuhisi Petero Nkurunziza. Mu bihe bitandukanye uyu mudamu yakomeje kugenda anenga ibikorwa ndetse n'imiyoborere y'ishyaka ryahoze rifitwemo ubutware n'umugabo we nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ibi rero nyamuneka ni ibigaragariza mu by'ukuri yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Varisto Ndayishimiye mu gihe atari buze kugenda ashaka uburyo yitwara neza muri ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bishobora kuza gusiga mu by'ukuri ingoma ye mu by'ukuri bayishyize ku iherezo. Uwo bita minisitiri mu by'ukuri uwo bita Sylvain Ekenge Bomsa, uyu nguyu ibyo yaje kugenda atangaza nawe byamaze kuba agaterera nzamba ndetse nk'akanyina wa nzamba, aho bivugwa yuko byamaze kugenda bimukura ku mwanya yari asanzwe ariho wo kuyobora cyangwa se wo kuvugira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero mu by'ukuri yakomeje kugenda acicikana hirya no hino muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko igihugu cy'Ububiligi cyarareyakitinze ndetse n'igihugu cya Kongo ubwacyo cyarareyakitinze, cyane cyane yuko uyu mugabo yamaze kugenda yamburwa inshingano zo kuvugira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho turaza kugenda tureba uburyo bihagaze, ariko ngira ngo reka tubanze turebe iyi nkuru ni nayo dushaka kugenda tureba, ubwo turi buze kugenda tunagaruka ku byo Perezida Paul Kagame yaje kugenda agarukaho ashimira abasirikare b'u Rwanda ndetse n'ubunararibonye n'ubwitange bagaragaje muri uyu mwaka turi gusoza w'ibihumbi 2025, ndetse ari nako ashimira abanyarwanda bose imyitwarire baje kugenda bagaragaza by'umwihariko mu gushyigikira ingabo n'umutekano w'igihugu. Amakuru rero yacu bidatinze bwo izo zari impfunyapfunya twabagezagaho, ariko by'umwihariko reka turambure izi nkuru. Amakuru aravuga yuko amaronda y'ijoro akomeje kuvuza ubuhuha mu gihugu cy'u Burundi, impungenge z'uko umutekano ndetse aho bivuga yuko uburenganzira bwa muntu n'umwuka mu by'ukuri uri mubi uri hagati mu baturage bikomeje kugenda byiyongera, aho bivuga yuko intasi za 23 zamaze kujagajaga uriya mujyi wa Bujumbura ndetse na Gitega. Bakaba bazi ngo Gitega iraryite irasinzira ite ndetse Bujumbura ho bihagaze bite. Ibi rero mu by'ukuri nibyo byatumye igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gihabwa amabwiriza akomeye cyane n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse na perezida w'igihugu yuko bagomba gukora amarondo atandukanye mu by'ukuri kugira ngo bakomeze kugenda bahangana ngo na 23 bivuga yuko ishobora kuba yaramaze kugenda igera mu gihugu cy'u Burundi, mu majyaruguru y'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane muri komine ya Kirundo ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda mu ntara ya Butanyerera. Ibibazo by'umutekano bikomeje gutera impungenge zikomeye mu baturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu bice bitandukanye bikikije ikiyaga cya Cyohoha. Mu by'ukuri bitandukanye bikikije ikiyaga cya Cyohoha n'uruzi rw'Akanyaru, umuyobozi cyangwa se ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gushingiraho cyangwa se cyo gushyiraho amarondo y'ijoro muri urwo rwego, nk'uko bivuga mu buryo bwo gukumira ibyago by'umutekano. Icyakora kandi iki cyemezo cyateje impaka zikomeye ku ngaruka iki gihugu gishobora kuza kugira kubera ibibazo by'umutekano, by'umwihariko bigaragara yuko byamaze kugenda bisatira izi mbibi z'iki gihugu cy'u Burundi. Nk'uko bitangazwa n'abaturage baganiriye n'itangazamakuru, aya marondo ayoborwa n'inzego z'umutekano zifatanyije n'abagize imbonerakure, umutwe w'urubyiruko w'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse iri shyaka rikaba riri ku butegetsi. Imbonerakure kandi zivugwa nk'izifite uruhare runini mu gukusanya abaturage by'umwihariko abagabo bose mu marondo muri utwo duce, hatitawe ku myaka yabo n'ubuzima bwabo uko bwaba buhagaze. Ibyo bikorwa rero byo gukusanya abaturage by'umwihariko abagabo bikorwa buri mugoroba guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 12 za mu gitondo, cyane cyane mu misozi, mu ngendo, ndetse aho bivuga yuko agace ka Gaturanda mu by'ukuri n'agace ka Kigina muri zone ya Ntega
umwe mu baturage mu by'ukuri yagize agaragaza mu by'ukuri iyi nkuru, umugabo wese uri munsi y'imyaka 60 ategetswe kujya mu irondo, ndetse bikaba bitemewe kuba uwo mugabo atakitabira iryo rondo. Iyi politiki y'amarondo ije ikurikira amagambo akunze gutangazwa n'abayobozi bakuru b'iki gihugu cy'u Burundi, barimo Perezida Varisto Ndayishimiye. Mu by'ukuri yagize atangaza mu bihe bitandukanye mu butumwa bwe, yakunze gusaba ko hashyirwaho amarondo mu gihugu hose, ndetse agaragaza ko ngo u Rwanda rushobora gutera igihugu cy'u Burundi nk'uko rwabikoze muri Kongo. Ayo magambo yasubiyemo mu bihe bitandukanye na Perezida Varisto Ndayishimiye mu biganiro yagiye agirana n'abaturage, by'umwihariko ibyo uruzinduko aherutse kugirira mu ntara ya Muramvya. Nk'uko kandi nanone bivuga yuko abaturage mu gice cya Kirundo bavuga ko ubu butumwa buhoraho bwerekana ko u Rwanda ari umwanzi nguhoraho w'ibiho byose w'iki gihugu cy'u Burundi, bikaba bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane ibyo genda agaragaza. Tukiri aho ngaho, turaza gukomereza amakuru yacu mu by'ukuri tuze kureba ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, turebe amagambo akomeye cyane cyangwa se intahe ikomeye cyane Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yaje kugenda ahereza abakora mu nzego z'umutekano, abashimira ndetse anabifuriza umwaka mushya muhire kubera ibikorwa byabo by'indashyikirwa bagenda bakorera u Rwanda ndetse n'amahanga muri rusange. Turaza kugenda dusubiramo turebe ngo bihagaze bite, ese ingabo z'u Rwanda ziri hirya no hino mu butumwa bw'amahoro byaba bihagaze bite, ese baba akazi kabo mu by'ukuri kari gukorwa uko gakwiye. Turaza kugenda tureba ibyaje gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone turaza gukubitira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi harimo harakemangwa yuko imvugo z'urwango zikomeje kugenda zikwirakwira ku marezo sosiyo, mu by'ukuri zaba zirimo zirahembera ikintu gikomeye cyane, aho benshi mu basesenguzi bavuga yuko mu by'ukuri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bacyo baba barimo barahembera urwango ruganisha kuri jenoside. Ibi ngibi biri kuba nyuma yuko bita Sylvain Ekenge Bomsa ku munsi wo ku itariki ya 27 ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ku gitangazamakuru cya leta RTNC, mu by'ukuri yaje kugenda agaruka ku magambo akakaye cyane akomeje kugenda atera benshi urujijo, ndetse benshi baravuga yuko mu by'ukuri iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishobora kuba kirimo kirajya habi, ndetse cyaba kirimo kiranategura ibikorwa bitari byiza, by'umwihariko ku baturage bo mu bwoko bw'abatutsi ari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nanone kandi tukiri ahangaha turaza kubabwira ku nama ikomeye cyane yateraniye mu mujyi wa Goma ku cyicaro gikuru cya teritwari cyangwa se cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hariya mu mujyi wa Goma, aho General Sultani Makenga ndetse n'abandi bakora mu nzego zitandukanye, by'umwihariko inzego z'ubuyobozi, Chief Coordinator Colonel Nanga, aho bose bitabiriye iyi nama. Colonel Nanga yamaze kugenda atangaza imigabo n'imigambi, impamvu nyamukuru yari ukwifuriza umwaka mushya muhire abakongomani bose muri rusange, ariko nanone batangaza yuko mu by'ukuri bageze kure bubaka igisirikare, ariko umwaka utaha hagomba kuba haterwa intambwe ndetse n'ibindi birango byose bikaba byagerwaho, cyangwa se ibindi bikorwa biganisha ku gukora igihugu cya Kivu y'Amajyaruguru byose bikaba bizagenda bigerwaho gake gake. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge, ndetse binagaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa bwaba burimo buragenda abujya habi, nyuma yuko mu by'ukuri inyeshyamba za 23 zamaze kugenda zifata ibice bitandukanye. Habari za Uvira, ahangaha rero amakuru avugwa ku mujyi wa Uvira yo nayahe. Ibuvira biravugwa yuko ingabo za FARDC zamaze kugenda mu by'ukuri zongera zigaruka muri uriya mujyi, nyuma yuko inyeshyamba za 23 zari zavuze yuko Uvira igomba kuba iriho, ariko nyamuneka itayobowe na FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zitagarutse muri Uvira. Ku munsi w'ejo rero amakuru twagiye twakira nuko agaragaza yuko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abazarendo bongeye gutaha uriya mujyi wa Uvira, ndetse ibi ngibi binakubitaniraho yuko harimo kwiyongera gukomeye cyane mu by'ukuri
kw'ingabo z'u Burundi kuri ubutaka bw'igihugu cya Kongo, aho bivugwa yuko abandi basirikare b'igihugu cy'u Burundi bongeye kugarurwa hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo, bamaze kugenda bongera gushinga ibirindiro byabo mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, by'umwihariko mu Minembwe, Mikarati, Bijombo ndetse n'ahandi hose hariya mu misozi miremire y'Imunembwe. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge ndetse n'akaga gakomeye cyane. Nyamuneka mutera agatebe tuze kugenda mu by'ukuri tubirebaho. Nibyo rero bidatinze wenda tugarutse, ngira ngo izo zari impfunyapfunya cyangwa se incamake mu rurimi rw'ikinyarwanda twagombaga kugenda tugarukaho kugira ngo turebe ngo bihagaze bite. Ubu rero gahunda tayari, reka tubanze turebe ngo bihagaze bite ku basirikare b'igihugu cy'u Burundi bivugwa yuko bakomeje kugenda bahunga igisirikare nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye akomeje gufata icyemezo gikomeye cyane ndetse akanagifata atagishije inama umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, Prime Niyongabo. Biravugwa yuko mu by'ukuri bamwe mu basirikare b'iki gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda batoroka igisirikare. Nk'ubu ku munsi w'ejo amakuru tugenda dukesha ibitangazamakuru birimo Actualité.cd, birimo Source Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nuko bamaze kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bahunga igihugu, aho bivugwa yuko rwose ku minsi 3 iheze abasirikare bagera kuri 15 bakomeye cyane bafatiwe ku kibuga cy'indege mu buryo butandukanye, bamaze kugenda bahisha ama identite yabo, ariko nyamuneka biza gutahurwa yuko bari abasirikare b'igihugu, aho bivugwa yuko benshi bari kugenda bahungira i Dubai, abandi muri Saudi Arabia ndetse n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, akaba ariho bakomeje kugenda bahungira. Ibi ngibi biri kuba nyuma yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri abashoye mu ntambara z'urudaca ndetse intambara bigaragara yuko mu by'ukuri batari kugenda bazitsinda. Ni nyuma yuko kandi inyeshyamba za M23 zikomeje kubatsinda uruhenu, zikomeje kubarwanya mu buryo budasanzwe, ndetse M23 ikaba yarakomeje kugenda mu by'ukuri igaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi ari ikinyantege nyange, ndetse hakiri n'urugendo rukomeye cyane rwo kubaka kugira ngo iki gisirikare cy'u Burundi cyongere kigaruke muri position cyahozemo. Ibi rero byahise bituma benshi mu baturage ndetse n'abandi batandukanye, by'umwihariko abafite cyangwa se abavuga ari kijyana hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bagiriza Perezida Evaristo Ndayishimiye ku gusenya igisirikare ndetse no kuba igihugu akomeje kugenda akigira umusaka. Ariko nanone biravugwa yuko Perezida Evaristo Ndayishimiye ngo yaba ashaka gusenya iki gihugu cy'u Burundi, yaba ari gushaka kugisenya kubera yuko ukuguha umwanya izi nyeshyamba za M23 arabizi neza yuko isaha n'isaha nakomeza kufatanya na leta ya Kongo kukugaba ibitero mu bice bitandukanye yica abaturage b'abakongomani. Ibi ngibi bizatuma n'ubundi izi nyeshyamba za M23 zirwanaho, nk'uko batangaje yuko mu by'ukuri umuriro bawuzimiriza aho wakiye. Amakuru rero tugenda twakira nuko bishoboka yuko hazabaho ibitero bikomeye cyane, inyeshyamba za M23 zishobora kwa divansinga zikaba zasatira imipaka n'imbibi z'u Burundi cyangwa se urubibi rw'u Burundi. Andi makuru kandi nk'uko twamaze kugenda tubatohoreza, nuko bivugwa yuko muri CNDD FDD bisa naho ari umuriro waka wongerewemo peteroli. Na makuru avuga yuko bitoroshye habe na gatoya, ndetse rugeretse hagati ya Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD ndetse na Perezida Evaristo Ndayishimiye, ariko nanone tutanibagiwe uwo bita Prime Niyongabo. Uyu Reverien Ndikuriyo biravugwa yuko ari we waba urimo urahabwa amahirwe yo kuba yazatanga cyangwa se CNDD FDD izaha umwanya akaba ari we watanga kandidatire ye mu kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se mu gutanga kandidatire kugira ngo yiyamamaze mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Ndetse Perezida Evaristo Ndayishimiye we amakuru agenda agaragaza yuko yamaze gutakarizwa icyizere, yaba abaturage, yaba ishyaka bwite rya CNDD FDD ndetse n'inzego zindi zo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, yamaze kugenda atakarizwa icyizere cyo kuba yakongera guhabwa umwanya akayobora iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu cy'uwe mu bihe bitandukanye we yakomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri anasaba abaturage yuko ngo bagomba kumusengera kugira ngo yongere abe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse anasaba abaturage yuko bagomba kumusengera akagerayo amahoro, noneho ngo akazongera kwiyamamariza ikiringo cya gatatu cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza yuko hashobora kuza kuvuka amakimbirane akomeye cyane mu badede. Iri shyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi
Perezida Evaristo Ndayishimiye bamwe mu baturage bari kugenda bagaragaza yuko mu by'ukuri ngo ntacyo yaba yarabamariye, rero hakenewe amavugurura ndetse n'impinduka zigomba gukorwa muri iri shyaka rya CNDD-FDD kugira ngo Perezida Evaristo Ndayishimiye mu by'ukuri barebe yuko yakongera kuba atakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agaragaza aha, rero mu by'ukuri ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragaza yuko bitazigera byoroha kandi bitazigera byoroha habe na gatoya. Ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda biteza ibibazo bitandukanye. Nyamuneka ngira ngo andi makuru twakomeje kugenda dutohoza kandi atoroshye habe na gatoya ni ku basirikare b'Abarundi bivugwa yuko bamaze kugenda mu by'ukuri bashyika